Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbija vam predstavlja 10 super moći koje možete da imate baš sada. Verujte mi da niste ni svesni koje sve to moći možete da imate u današnje vreme, a kako bi saznali, ostanite do samog kraja ovog klipa i uživajte u onome što sledi. Također, ostavite like i subscribe kako bi uživali u još ovakvih klipova, pa hajde da počnemo. Nadljudska snaga. Skoro svaki superheroj kojeg znamo danas ima nadljudsku snagu, ali pomoću današnje tehnologije i vi možete da imate ovu supermoć. Naravno, nećete imati snagu da podignete solitar, ali pomoću ličnog egzoskeletona vaši mišići će dobiti dosta više snage. Nešto slično kao Tony Stark u Iron Manu delu. Lockheed Martin i Daewoo, proizvođači automobila iz Južne Koreje, su se udružili u pravljenju prototipa od ugljeničkih vlakana koji će vam pomoći da podignete malo preko 12 kg bez ikakvog napora. Također će biti dovoljno lagan da vam neće smetati pri dnevnim aktivnostima. Predviđa se da će nove generacije omogućiti 5 puta veću snagu od trenutne. Čak nećete morati da nosite ni ceo egzoskelet, već zasebne bioničke udove. Letenje. Ovo je najverovatnije supermoć koju ćete pored Supermana uskoro imati i vi. Jetpackovi su prisutni još od 60. godina i razvijaju se sve više i više. Kaskader po imenu Jevis Rossi prešao je okeane i planine sa mašinom koju je sam napravio, ali uskoro će australijanska kompanija po imenu Martin Jetpack podariti ljudima širom sveta tu istu mogućnost. Njihovi jetpackovi će biti u prodaji tokom sljedeće godine i omogućit će vam da letite brzinom od 75 km na sat i to na visini do 1000 metara, što bi stvarno promenilo način na koji putujemo. Smanjit će se gužve na putevima, ali to ne znači da će vaš vazdušni prostor biti išta više slobodniji. Nevidljivost. Ovu supermoć ste do sada mogli da vidite samo na filmovima i u stripovima, ali danas naučnici rade na tome da učine ovu supermoć stvarno. Trenutno postoji tehnologija koja funkcioniše tako što štiti predmete od svetlosnih talasa, ali nažalost da biste bili nevidljivi morate da budete totalno mirni. Ali postoji grupa naučnika koja radi na tome da vam omogući nevidljivost dok se krećete. Njihov projekat se zasniva na posebnom svilenom ogrtaču koji će vam podariti nevidljivost, kao u Harry Potteru. X-ray pogled. Naučnici rade na prototipu naočara koji će omogućiti ljudima da posjeduju još jednu Supermanovu moć. Cilj ovog projekta je da se omogući vozačima da vide kroz šasiju svog automobila. Također je moguće dodati ili smanjiti slojeve podele koje omogućavaju vidljivost kroz čvrstu materiju. Naučnici sa MIT univerziteta su napravili sistem koji pomoću Wi-Fi signala pravi sliku susedne prostorije. Također, holandski naučnici koriste svetlosne talase kako bi mogli da vide direktno u ljudsko telo. Zaceljenje. Svaki superheroj treba da bude sposoban da se brzo zaceli nakon bitke. Pa grupa po imenu DARPA radi na projektu koji će omogućiti vojnicima da momentalno zacele svoje povrede. Pomoću elektronskog implanta koji bi posmatrao unutrašnje organe mogli bi da se momentalno zacele usled povrede. Ova tehnologija nije rezervisana samo za vojnike, već bi mogla da se koristi i za žrtve fizičkih povreda, čak i za ljude sa mentalnim poremećajima kao što su posttraumatski stresni poremećaji. Nadljudska brzina. Grupa po imenu DARPA i ovdje je umešala svoje prste i trenutno radi na laganom modelu jetpacka koji bi vam omogućio da trčite brže i duže. Za sada ovaj prototip pokazao se veoma uspešno. Test piloti su uspjeli da poboljšaju svoje vreme sa svakim unapređenjem ovog sistema. Pretpostavlja se da će ovaj izum imati širok spektar upotrebe kada se usavrši. Disanje pod vodom. Ako Aquaman to može da uradi, zašto ne bismo mogli i mi? Duboko pod vodom pronađeni su minerali koji omogućavaju da se apsorbuje kiseonik iz vode i zadrži na duži vremenski period, tako da ne bi bilo potrebe izlaziti na vazduh. Ovo je dalo ideju naučnom timu koji želi da ovim mineralom oplemeni odelo koje bi korisnika hranilo specijalnom tečnošću punom kiseonika, što bi bio veliki korak za podvodne istraživanja. Ultrazvučno lociranje. Nešto slično moći koju posjeduje Daredevil, biohakeri eksperimentišu sa implantom koji su napravili i koji omogućava da se osete magnetna polja bez upotrebe čula, zvuka i vida. Nešto slično nalik na koji funkcionišu slepi miševi. Ovo bi bilo do velike pomoći ljudima koji su slepi ili gluvi. Trenutno, ova tehnologija se testira tako što se koristi za mapiranje prostorija bez korišćenja vizualnih pomagala. Telepatija i telekineza. Mogućnost da pomerate stvari svojim umom ili da govorite bez otvaranja usta su stvari koje smo kao većinu s ove liste vidjeli samo na filmovima, ali zadnjih godina naučnici se koriste tehnologijom koja pravi interfejs između mozga i kompjutera u cilju postizanja ovih rezultata. Uspeo je da uspešno pošalje poruku između dva subjekta koji su se nalazili u različitim državama. Također je uspeo da omogući svoje subjekte da pomeruju stvari svojim umovima. Gledanje u mraku.
Grupa biohakera u Kaliforniji koja se zove Science for Masses pokušala je da podari ljudima baš ovu moć. Pomoću ubrizgavanja supstance po imenu hlor E6 koje se nalazi u ribama koje žive na većim dubinama mora u oči dobrovoljca. Omogućeno mu je da vidi u mrklom mraku 50 metara ispred sebe. Također se radi na posebno pojačanom sočivu koje bi vašem oku omogućilo da zoomira i poboljša vaše oko pomoću stalne veze sa internetom. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ste naučili nešto novo. A sada, ko je ogledao ovaj video do kraja, neka mi u komentaru napiše koliko je tačno sati, a veoma uskoro ćete saznati i zašto vam to tražim. Također ostavite like, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i ako već niste, pretplatite se na kanal kako bi uživali u još ovakvih klipova i do sljedećeg puta sve najbolje.